Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Depite Ssekikubo yarayikura ku ijosi ko n'uwamuca akaboko atazasubira mu ishyaka NRM muri ku butegetsi amazemo igihe kirekire nyuma yo gutsindwa umutora wo guhagarika ishyaka mu karere ka Rwemiyaga. Uyu mugabo ukunze kuvugwa mu bigafe byinshi muri politiki ya Uganda yigitswe na General Rwashande aregeye urukiko rushinzwe gukemura amakimbirane mu ishyaka NRM rwanzura ko yatsinzwe. Bwana Ssekikubo yavuze ko ishyaka ryatewe umwimerere waryo hamwe ubabona risa n'iritakigira icyerekezo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umunyapolitiki wari umaze imyaka mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko bagiye kwicara n'abaturage basanzwe bamutora bakarebera hamwe urundi rugendo bafatanya muri politiki, ariko hari ati n'uwansha akaboko sinzagaruka mu ishyaka NRM muri ku butegetsi. Umwe wayobozi muri ishyaka yabwiye Depite Ssekikubo ko ashatse yatekereza kabiri imbere kuva muri ishyaka rifite abayoboke benshi muri Uganda ngo nanagenda ntacyo azaritwara. Amatora y'ibanze muri Uganda aranzwe n'amakuru y'ubujura ndetse abenshi bayatsinzwe bavuze ko baziyamamaza nk'abakandida bigenga mu matora bitewe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, ariko ari abahisemo kujya mu yandi mashyaka. Uretse Ssekikubo yivumbuye akava mu ishyaka abandi bahanganye na General Rwashande nabo bavuze ko babaye amanyanga atagira akagero, hamwe utabyita ko bagize amatora ijambo rizima rikwiye gukoreshwa ari ikinamico ry'amatora rigamije kwigiza ab'ishyaka ridashaka. Ku rundi ruhande Minisitiri w'Intebe wa Uganda Rubina Nabanja ngo afite umukoro utoroshye wo kumvisha abacuruzi mu isoko riri mu mujyi wa Kampala ko bagomba guhagarika imyigaragambyo bakumva gahunda za leta. Abo bacuruzi bari kwigaragambya banga gukoresha akamashini gatanga imezabuguzi ifasha ikigo cy'imisoro n'amahoro kubara imisoro byoroshye. Abo bacuruzi bavuze ko ku kanyago batazi neza ko katazabagirira mu gishoro, ndetse bagaragaza ko uko bona bihenze leta yakabaye igatangira ubuntu nabwo kagahabwa ugakeneye atari itegeko. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko kuwa kabiri Minisitiri w'Intebe yahuye n'abacuruzi bahagarariye abandi kwemeza bikananirana. Ibiganiro bigamije kubavana ku izima bigakomeza kuwa gatatu. Bamwe mu bayobozi ba koperative y'abacuruzi muri iri soko bavuze ko byanajemo politiki kuko bakangurira kubijyamo basigaye biyamamaza mu myanya itorerwa ya politiki bagasanga ibintu byarahindutse agatogo. Abacuruza muri iryo soko bafunze imiryango bavuga ko umusoro uri hejuru cyane, ubukode nabwo ngo nuko, kandi bakanamagana ko abanyamahanga bacuruza ubuconco nk'abene igihugu. Umwaka ushize Perezida Museveni yahuye n'abacuruzi mu biro bye ubwo bigaragambyaga banguye umushinga abemerera ko azarangiza ikibazo, none cyongeye cyabyutse kandi igisubizo cyarabuze. Hategerejwe kureba niba Minisitiri w'Intebe Rubina Nabanja aza kubasha kumvisha abacuruzi ko bakwiye kongera gufungura amaduka cyangwa se bari bwange bagategereza Perezida Museveni akomereza aho yaragejeje umwaka ushize. Hanyuma umusirikare wa Uganda wakoreraga mu karere ka Kisoro yiyahuye yirashe nyuma y'uko ikipe y'umupira w'amaguru ya Manchester United yo mu Bwongereza itsinzwe na Arsenal mu mukino wa shampiyona ubanza igitego kimwe ku busa wabaye ku itariki ya 17. Uyu musirikare w'imyaka 32 y'amavuko witwaga Samuel Kwesiga yari afite ipeti rya private. Umurambo wabonetse mu gace ka Kiyoga gaherereye muri santere ya Nyanamo mu gitondo cyo ku itariki 18. Iperereza ry'ibanze ryakozwe nyuma y'uko umurambo ryagaragajwe mu masaha y'umugoroba. Private Kwesiga yagiye kureba uyu mukino mu santere ya Nyanamo byagize nijoro abwira bagenzi be ko umva yananiwe ajya kuruhuka yifungirana mu icumbi rye. Nyuma y'umwanya muto mu cyumba cya Private Kwesiga humvikanye isasu, abasirikare benshi bagiye kureba ikibaye bagerageje kumuvugisha ntiyabasubiza, bamena idirishya basanga yapfuye amaraso yatembye. Umuvugizi wa polisi mu ntara Kigezi Erimate yatangaje ko itsinda ry'abapolisi n'abasirikare riri mu iperereza ryamaze kumva ubuhamya bageze ku murambo wa Private Kwesiga kandi ko umurambo woherejwe ku rukiro rw'ibitaro bya Kisoro. Ubuyobozi bw'igisirikare bwavuze ko bafite ibibazo bakwiye kwegera ubuyobozi aho gufata umwanzuro wo kwiyahura. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe itsinda ry'abanyakenya ryagiye ikirego mu rukiko rukuru risaba ko rutesha agaciro ikipe iherutse kuremwa na Perezida w'Irapfa Ruto igamije kurwanya ruswa bavuga ko itemewe ndetse ko ari ukurema ibigo bisa kandi bikora bimwe kuko igihugu gisanga n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa. Abagabo mu kirego cyabo baravuga ko ibyakozwe na Perezida Ruto bihabanye cyane n'itegeko nshinga rya 2010 kuko igihugu gisanga na komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa bagasanga ari ugupfusha ubusa umutungo wa rubanda. Dr. Mukisa Kituyo wasanga Perezida w'Irapfa Ruto nta jambo na ritakwiye kuvuga kuri ruswa ngo niwe nyambere ukwiye kwirwanya ntasunikira umupira ku bandi. Hagati ari kandi ijambo mukuru w'igihugu cya Kenya uretse kuvuga ku basenateri n'abadepite ko barya ruswa ngo rishobora kumugezayo. Nk'abasenateri bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo leta muri Kenya basabye Perezida wa Sena Perezida w'umutwe w'abadepite guhamagaza Perezida w'Irapfa Ruto kugira ngo asobanure uburyo abashinja kwakira ruswa batamutumiza bakabeguza. Tariki ya 13 Kanama Perezida Ruto yatangaje ko abayobozi batandukanye b'abagize inteko ishinga amategeko ruswa mbere yuko bajya gusobanura uko bakoresheje umutungo w'igihugu. Perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta Moses Kingwanje ku itariki ya 19 yasabye Perezida wa Sena gutumiza Perezida Ruto kugira ngo atange ibimenyetso kuri ruswa ashinjura urwego. Na igitekerezo cyashyizwe na Vice Perezida w'iyi komisiyo Jones Mwaruma n'abandi bagize barimo Edwin Sifuna, Enoch Wambuwa na Samson Cheraji. Samson Cheraji ati Perezida ni umuntu kubera ko mu gihe hari gahunda yo kumweguza ajya imbere y'inteko akisobanura nta muntu hejuru y'itegeko ryo kwitaba imitwe yombi ya komisiyo. Abadepite n'abasenateri barekana ngo bavuga ko Perezida ni umuntu nk'abandi agomba kwitaba inteko ishinga amategeko akavuga abo bantu bakaba bamwe abayobozi ruswa bitaba ibyo akareka gukamira abantu mu kitogeje. Hari abagaragaje ko inteko ishinga amategeko ya Kenya bayo baringa ngo Perezida Ruto yigaragaza gato uko yishakiye abayoboye ntibakoma ariko ngo igihe n'iki cyo kwigaragaza ngo n'ibitabo ibyo abayobozi b'inteko ishinga amategeko bareguzwa uko
basuzuguje urwego bagakabya. Senateri Samusoni Cirage wirutse siga bagenzi be yavuze ko urwego rwagabweho igitero niba abayobozi b'umutwe w'abadepite n'uwasena bataruganirije ngo uhamagaze perezida muto aza abandi babona bazabeguze kuko nta kiba bamaze. Mokisa Kitu yohoza ayobora ishami rya Loni rishinzwe ubucuruzi ku isi wanashyizwe mu majwi ko ashobora gutegeka Kenya yifatiye mu gahanga perezida Ruto yavuze ko amaze kugera ku rwego rwo hejuru mu bwirasi no kwishongora kugeza ubwo asigaye aca amazi inzego zose akavuga ibimuje mu mutwe byose agasanga nta kintu yakavuze kuri ruswa kuko mu maryi bayo ushobora gusanga ari na perezida wabo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yagaye umushinga w'amasezerano n'amahoro y'ubutegetsi bwe n'urya M23 ari burwanya agaragaza ko birimo bidahagije. Byatangajwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevo nyuma yo kwakirwa na Tshisekedi ku itariki ya 19. Minisitiri Prevo yagize ati rwose perezida wa Kongo yampamirije ko inyandiko yateguye idahagije. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyo kuzirikana. Nizeye ko ibintu bizakirwa ku murongo kugira ngo umusaruro ugerweho vuba bishoboka. Tariki ya 10 Nyakanga Katari yohereje leta ya Kongo n'FCM inyandiko y'umushinga kugira ngo bisuzume. Harimo ingingo yo kurekura imfungo no gushyiraho umutwe w'ingabo zidasanzwe uriho n'impande zombi uzakorera by'agateganyo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu rwego rwo gusubiza ubutegetsi bw'igihugu muri izi ntara. Katari yagaragaje ko leta ya Kongo yo gushyira abayobozi b'inzibacyuho kandi kuri M23 yemerewe gutanga abakandida yifuza ko bajya muri iyo myanya. M23 nayo yagaragaje ko itanyuzwe n'ingingo yo gusubiza ubutegetsi bwa leta muri ubu buryo. Mbere yagaragaza ko yifuza gukomeza kuyobora izi ntara isobanura ko ifite ubushobozi bwo kuzisubiza ku murongo mu nzego zirimo umutekano. Umushinga wateguwe na Qatar ushingira ku mahame ya leta ya Kongo na M23 byagize mu tariki ya 19 Nyakanga. Ingingo hafi ya zose zikuyemo guhera ku guhagarika imirwano burundu ntizubahirijwe. Ku itariki ya 19 Kanama byateganyijwe ko uruhande rwohereza intumwa muri Qatar kugira ngo zisuzume uburyo ingingo zikuye muri aya mahame zubahirizwa mu gihe hategerejwe ibiganiro by'amahoro. Hagati aho kuva mu mpera za Nyakanga umwaka urwego rw'igisirikare cya Kongo Kinshasa rushinzwe ubugenzuzi ruri gukora iperereza ku buryo abasirikare b'iki gihugu bakuwe n'ibiro rya M23 mu mujyi wa Bunagana, Goma, Bukavu n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Uru rwego ruriho na General Gabriel Amisi Kumba rukeka ko abasirikare baravuye muri ibyo bice abofisiye bakuru mu gisirikare cya Kongo bashobora kuba barugizemo uruhare bityo ko bakwiye gusobanuzwa neza uko byagenze. General Kumba yatanze urutonde rw'abofisiye bakuru ba Kongo ko 5 bafite amapeti ari ku rwego rwa General bose bagize uruhare mu miyoborere y'urugamba haba abakorera n'abakoreraga Kinshasa muri burasirazuba bw'igihugu n'ahandi. Ku rutonde rw'abaza harimo General Christian Chiwewe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo na General Frank Ntumba ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu by'umukuru w'igihugu. Abatoye muri yombi mu kwezi gushize bakekwaho gushaka kugira no umukuru w'igihugu harimo kandi umuvugizi w'ingabo za Kongo wanakoreye mu burasirazuba bw'iki gihugu General Sylvain Kenge Bomusa na Lieutenant General Constant Ndima wewe ntara Kivu y'Amajyaruguru, General Chiko Chitambwe Jerome na Lieutenant General Padiri Burenda David uyobora inkeragutabara muri Kongo. General Kumba yagaragaje ko iperereza rizafasha igisirikare cya Kongo kumenya intege nke z'abari ku rugamba zaturutse gifata ingamba zatuma cyitwara neza. M23 yafashe Bunagana muri Kamena mu myaka 3 ishize nyuma y'amezi 7 itangiye urugamba. Umuyobozi wayo Colonel Nanga muri Kamena mu mwaka yasobanuye ko bagenzura ibice bifite ubuso bwa kilometero kare 34. Naho kandi umutwe w'inyecyama M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bashinja ingabo z'icyo gihugu FARDC gukomeza ngo bitera umuce bitewe mu mucucike mu gikorwa cy'agasuzuguro k'ubwiyemezi ku mahame yo kurangiza intambara impande zombi zakizeho umukono mu kwezi gushize. Nta FARDC yisizubiza ku busabe bwa BBC bwo kugira ikivuga kuri ibyo birego bya M23 ariko yakomeje gushinja M23 ko ari ahubwo yigaho ibitero mu ntara za Kivu y'Aruguru n'Yepfo mu gushaka uburyo bwo gukomeza intambara. Mu itangazo umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje kuri rwa X kuwa kabiri yashinje FARDC gukomeza ngo bitero ikoresha indege nto z'intambara zitajya mu pilote zihita zisenya ikirere zoherejwe cyangwa se kamikaze drone zini intwaro za rutura. M23 yavuze ko FARDC bikora ifatanije na leta y'u Burundi kandi ko ibyo bikorwa ari ihonyoro rigaragara ry'agahenge bikaba ari ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Ntacyo leta y'u Burundi yahise itangaza ku mugaragaro ko ibyo birego bya M23 imiryango y'uburenganzira bwa muntu yagiye ishinja ingabo za leta ya Kongo n'itwitwaje intwaro M23 gukora ubwicanyi ku basivile. Kanyuka yongeyeho ko FARDC n'itwitwaje intwaro ifatanije nayo bakomeje kureza abasirikare intwaro za rutura mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. M23 itangaje mu gihe tariki ntarengwa 17 ukwezi kwa 8 impande zombi zizeye yo kuba zakiza umukono ku mazina y'amahoro irangiye yatagezweho buri ruhande rushinja ubundi kutoreza ibikuye muri ayo mahame. Kwa mbere umuvugizi wa M23 bw'ibisi ko nubwo uwo mutwe ufite ubushake bwo gusubira mu biganiro by'i Doha udashobora gusubira y'uruhande rwa leta tuyubahije mu buryo bwuzuye. Umuvugizi wa FARDC bw'ibisi ko bivuga na M23 bidahwitse nta tariki yatangajwe igihe ibiganiro bizasubukurirwa. Amakuru avuga ko Qatar yahaye impande zo mu mushinga w'amasezerano y'amahoro. Urubuga rw'amakuru Actualité rwo muri Kongo Kinshasa rwasubiye amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevo wagira uruzinduko muri icyo gihugu kuwa kabiri yavuze ko perezida wa Kongo yamubwiye ko atanyuzwe n'uwo mushinga w'amasezerano y'amahoro. Aya mahame akubiyemo ingingo nkuru 7 impande zombi zashyiriweho umukono i Doha muri Qatar tariki ya 19 Nyakanga uyu mwaka. Isinywa ryayo ryari ryashimwe n'ibihugu byinshi birimo Amerika n'Umuhungu
muhuza Katari, umuryango w'ubumwe bwa Afurika wavuze ko ari intambwe ikomeye itewe mu bikorwa bikomeje byo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mu by'impande zombi ziyemeje muri uwo muhame harimo agahenge gahoraho, hindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa se mu mazi, cyangwa se igikorwa cyose cyo kudurumbanya no kureka itangazo ry'icengezamatwara ry'urwango cyangwa se rikangurira gukora urugomo. Zanemeye ko isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, nubwo nyuma gato y'isinywa ryayo hagaragaye kutavuga rumwe kuri iyo ngingo. Intambara hagati ya M23 na FARDC yongeye kubura mu mpera za 2021 mu burasirazuba bwa Kongo, bukungaye ku mabuye y'agaciro ndetse bubarizwamo n'imitwe yitwaje intwaro. Ukomeye cyane ukaba uwa M23 ubugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo biri mu mijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda rushinjwa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Amerika hamwe n'umuryango w'abibumbye gufasha M23 mu kuyiba ibikoresho n'abasirikare, ikirego u Rwanda ruhakana. Ibiganiro by'idore mu rwego rw'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa muri Amerika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu yo kurangiza intambara imaze imyaka hafi 30 ihagarariye kongera ikura mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano y'amahoro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashyizeho umukono muri Kamena, ashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi. Nsoza muri Kongo babwira ko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Inteko uvuga ko wakusanyije ibimenyetso bigaragaza ko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa zishe abasivile nibura 70 mu kwezi gushize, ndetse ko abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Iperereza rya Inteko rigaragara nk'ishimangira ibigo by'umuryango w'abibumbye ko M23 yakoze itsembatsemba mu kwezi gushize kwa Nyakanga, uvuga ko yishe abantu barenga 300. Ni mu gihe hari gahunda z'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro bigirwamo uruhare na Amerika na Katari. U Rwanda na M23 bakanye bivuye mu byo bikorwa bya Loni. Nta cyo M23 na leta y'u Rwanda bahise batangaza ko iyi raporo nshya Inteko yatangajwe kuwa gatatu. Iryo tsembatsemba rishinzwe M23 ryaba ari kimwe mu bitero byiciwemo abantu benshi cyane bikozwe n'izo nyeshyamba, nubwo ari gahunda y'amahoro igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo bwicanyi bwo mu Kivunge buvuga ko bwabaye mu bahinzi bari mu mirima mu gihe cy'ihinga, bigaragara ko bwari muri gahunda y'igitero cya M23 ku mutwe witwa intwaro FDLR. Inteko yavuze ko ubwicanyi kuri abo bahinzi bwabereye ku bya Loni na 14 hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. M23 akanye yivuye inyuma ibitero byo muri raporo ya Loni, ariko Inteko yavuganye n'ababibonye bavuze ko byabaye ko abagabo biciwe mu mirima, abagore benshi n'abana bacuriwe bakagera mu mugezi bakayicirwa, ndetse ko ubwo bwicanyi bwabereye mu gace kanini cyane kurusha uko Loni yari yabitangaje mbere, kandi bukamara igihe kirekire kuruta icyo Loni yavuze. Inteko yavuze ko ubwicanyi ishinja M23 bugaragaza icyoho kiri hagati y'ibikorwa by'amahanga bigamije kugera ku mahoro no kuri kw'ibyo abasivili babayo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa.